gihugu cyose cyo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze ya Afurika bagomba kuba bafite abapolisi batandukanye bashinzwe umutekano wo mu gihugu. Abandi bakaba ari abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda, abakorera iperereza ku byaha bimwe na bimwe bitandukanye. Benshi bakabita ko ari bamwe mu ngabo zirinda umutekano wo mu gihugu. Kuri uyu munsi yo kugaruka kuri imwe mu myitozo ikomeye ikorwa n'abapolisi bo mu gihugu cy'u Burundi. Ese ubundi kino gipolisi cy'igihugu cy'u Burundi cyashinzwe ryari? Kiri ku mwanya wa kangahe mu bipolisi byo ku mugabane wa Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba? Imyitozo bakora bayitozwa nande? Bigenda gute kugira ngo umuntu ahinduke umupolisi mu gihugu cy'u Burundi? Kimwe mu bintu bitangaje cyane ni uko hirya no hino ku isi hakunda kugaragara abambaye imyenda ya gipolisi hirya no hino ku mihanda itandukanye. Bakoresha ubu buryo mu gukora ibishoboka byose kugira ngo bahindure amateka y'igihugu cyabo. Kugira polisi nziza mu gihugu bigenda no kugira umutekano udasanzwe mu gihugu cyawe, bikajyana no kugira kandi umutekano ukomeye imbere mu gihugu. Ibi bijyana no guhosha ibyaha bitandukanye, harimo gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi byaha bifitanye isano n'ibyatuma igihugu cyangirika, byaba ku ruhande rw'urubyiruko n'abandi bantu batandukanye. Nk'uko bigaragara mu mafoto atandukanye, bigaragara neza ko abinjira mu gipolisi bagomba kuba ari abantu bakiri batoya biteguye guhanganira igihugu, kuzakirwanira, kuzakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu gihinduke igihugu cyiza, ndetse no kuzahindura amateka y'igihugu mu gihe byabaye ngombwa. Nakubwiye ngo kuri uyu munsi tuyogoruka kuri imwe mu myitozo ikomeye ikorwa n'abapolisi cyangwa n'abashaka kwinjira mu gipolisi cy'igihugu cy'u Burundi. Tunagaruke ku mpamyabumenyi bahabwa ndetse yewe n'amateka y'iki gipolisi cy'u Burundi. Igipolisi cy'igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bipolisi bikomeye ku mugabane wa Afurika, cyane cyane tugeze muri Afurika y'Iburasirazuba. Benshi mu bapolisi bo mu gihugu cy'u Burundi bashinzwe kurinda umutekano w'imbere mu gihugu, kurinda umutekano mu muhanda, gukora iperereza ku byaha bitandukanye, harimo ibyaha bishobora kuba byakangiza ikiremwamuntu cyangwa ibyaha bishobora kuba byakangiza urubyiruko rwose muri rusange. Iki gipolisi cyitwa PNB, mu magambo arambuye ni Police Nationale de Burundi. Bamwe mu bapolisi bakomeye cyane hirya no hino ku isi bafata zimwe mu mpamvu zikomeye zo kugira ngo baze gutoza kino gipolisi cy'igihugu cy'u Burundi. Iki gipolisi ni igipolisi cyashyizweho mu mwaka wa 2005 kugira ngo ribe mu ishami rikomeye ryo rinda umutekano w'imbere mu gihugu, rikaba ryagira n'uruhare rukomeye cyane mu gukumira ibyaha bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Aba bafata abana bakiri batoya bari hagati y'imyaka 18 na 25, akaba aribo batoza, bakabahindura abapolisi badasanzwe, bakabahereza imyitozo yo kuba babasha guhangana n'umwanzi mu gihe byabaye ngombwa. Aba kandi batozwa kwiruka kugira ngo mu gihe bibaye ngombwa ko habayeho gahunda zo gutabara igihugu bazatebuka ari abambere. Abapolisi bo mu gihugu cy'u Burundi baba bafite amapeti agiye atandukanye. Aha turi kureba ni mu myiyerekano idasanzwe ubwo berekaga perezida w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye, uko bari kwitoza ndetse no kubitwara mu bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi polisi kandi igaragara kurinda umutekano w'imbere mu gihugu, ikarinda kandi n'umutekano wo mu muhanda. Bagiye bakomeza kwibaza ibibazo bitandukanye ku gipolisi cy'u Burundi. Bigenda gute kugira ngo umuntu ahinduke umupolisi ukomeye yahereye hasi? Hinduka umupolisi ukomeye muri iki gihugu cy'u Burundi si ibintu byoroshye, bisaba kuba waritoje, kuba umwe mu bantu bashobora kuba bahangana n'umwanzi mu gihe byabaye ngombwa. Burundi kandi ni igihugu gihereza amahirwe igitsina gore ndetse n'igitsina gabo mu kwinjira mu gipolisi cyabo kugira ngo bazabe bamwe mu bantu bazarinda igihugu mu gihe byabaye ngombwa. Abapolisi kandi bashinzwe umutekano wo mu muhanda ni babandi bashinzwe kureba ibinyabiziga niba bikora neza, niba bino binyabiziga bitari gutwara ku muvuduko uri hejuru. Abangaba bakaba ari bamwe mu bantu batuma impanuka zitiyongera, byaba ku gihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose babitorezwa mu myitozo ikomeye cyane bahabwa bakiri batoya, bagahindura amateka y'ubuzima babamo bwa buri munsi, bagasiga iwabo, bagasiga ingo zabo, maze bakajya gutozwa kuba baba intwari z'igihugu. Nta kabuza uramutse uvuze ko polisi y'igihugu cy'u Burundi azimwe muri polisi zikora imirimo itangaje hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ntabwo waba ubeshya. Ntabwo wenda bamenye byinshi ku bigendanye n'igihugu cy'u Burundi, gusa abamaze kwambara bahinduka bamwe mu bantu bakomeye hirya no hino ku isi hatandukanye, bakaba bamwe mu bantu bashinzwe kurinda umutekano w'igihugu. Kandi iyo bamaze guherezwa imyitozo yo ku mubiri bahabwa amasomo atandukanye. Ntabwo bahabwa imyitozo iri fiziko cyangwa imyitozo yo kwiruka
imyitoza yo kuba babasha kurasa n'indi myitozo nk'iyi ngiyi. Bigishwa byinshi mu bigendanye n'amasomo akomeye cyane bigishwa mu rurimi rw'igifaransa. Aba bigishwa uburyo bwo kuba bagenzura ibyaha neza, bakamenya uburyo ki niba umuntu yakoze icyaha agomba kujya gufatwa no guhindura amateka y'igihugu cyabo muri rusange. Aba kandi bahinduka bamwe mu bapolisi bakomeye hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi iyo bamaze guhabwa iyi myitozo. Ni handi uzasanga baragiye bajya mu bice bitandukanye, hakaza abapolisi bashobora kuba barishinzwe umutekano mu muhanda, abapolisi bashinzwe kugenzura ibyaha bitandukanye, abapolisi kandi bashinzwe gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni gute kino gipolisi cyatangiye mu mwaka wa 2005 cyaje guhinduka igipolisi cyiza ku rwego mpuzamahanga? Magingo yanga bivuga neza ko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye n'igipolisi gikomeye, nubwo hari benshi bavuga neza ko iki gihugu ari icyanyuma mu bafite abasirikare bakomeye cyane. Gusa ibi ntaho bihuriye n'ukuri. Burundi ni kimwe mu bihugu bikomeye hirya no hino ku isi, cyane cyane ku mugabane wa Afurika, aho bamwe mu bapolisi bakomeye muri iki gihugu ari bamwe mu bantu baba baratojwe kuba barwanira igihugu byanaba ngombwa bakagipfira. Kimwe mu bintu bikomeye cyane bizwi ku bapolisi b'Abarundi ndetse n'abasirikare babo, bizwi neza ko bano bapolisi ndetse n'abasirikare mu gihugu cy'u Burundi ari abantu bakunda igihugu cyabo. Nta kabuza gukunda igihugu bijyana no gukunda umurimo no kubaha inshingano z'igihugu zose zitandukanye. Iyo umuntu amaze kuba umupolisi ahabwa inshingano agomba gukora. Uyu ararahira akavuga neza ko zino nshingano agomba kuzazikora neza, akazahindura amateka y'iki gihugu, akazahinduka umwe mu bantu bazahindura igihugu abamo ndetse n'uko kimeze bwa buri munsi. Aba kandi bafatwa nka bamwe mu bapolisi bakomeye cyane hirya no hino mu mugabane wa Afurika, cyane cyane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ntabwo igihugu cy'u Burundi giheza igitsina gore mu bigendanye n'ibya gisirikare cyangwa mu bya gipolisi. Hari bamwe mu bapolisi bakomeye cyane bo mu gihugu cy'u Burundi b'igitsina gore bagaragaza neza ko burya n'abagore bashobora kurinda umutekano w'imbere mu gihugu, bakaba bamwe mu bantu beza bamenye kurinda umutekano ku muhanda, bakaba kandi abantu beza bamenye kurinda umutekano mu gihe byabaye ngombwa. Aba ni bamwe mu bantu baba bashinzwe kugenzura ibyaha bitandukanye. Kimwe mu bintu bituma igihugu cy'u Burundi gihinduka kimwe mu bihugu byiza byashyize imbere kurinda umutekano wabo ndetse no gukumira ibyaha byose bishobora kuba byakibasira inyokomuntu, urubyiruko n'ibindi byaha bitandukanye. Nuko kino gipolisi ubwacyo kirahirira neza ko kuzahindura amateka y'igihugu cyabo ari kimwe mu bintu byonyine bishoboka. Kugeza ubu igipolisi cy'igihugu cy'u Burundi kimaze imyaka 21 gusa cyamaze guhinduka kimwe mu bipolisi bikomeye mu karere k'ibiyaga bigari. Abangaba bavuga neza ko biteguye kurwanira igihugu cyabo byanaba ngombwa akagipfira. Akandi kantu gakomeye cyane ku gipolisi cy'igihugu cy'u Burundi nuko abangaba bakora ibishoboka byose kugira ngo bazahindure amateka y'igihugu cyabo. Aba kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo bazahinduke abapolisi beza. Abangaba kugira ngo utoranwe ushobora kuba umwe mu bantu b'abahanga, ntabwo barebera ku buranga, ubwiza, uburebure, ubunini, barebera ku bwenge karemano ndetse kanareba niba koko ushoboye imyitozo ukabona umwe mu bantu bashobora kuzarwanira igihugu mu gihe byabaye ngombwa. Uburundi ni kimwe mu bihugu byiza biri ku mugabane wa Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, akaba ari igihugu cyamaze guhindura amateka nk'uko bimaze igihe bivugwa na perezida w'iki gihugu agira ati, rega ntabwo igihugu cyacu gikennye. Nazengurutse hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu, nsanga n'ubundi nta kintu baturusha, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugukoresha ibyo dufite neza. Aya ni amwe mu magambo yivugiye na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Mwakoze cyane kubana nanjye, gitwabanye na Akiro Kanyamibwa.